abusuafo ya da obi biase ema obi bia kwaba edeba Attention TV so munim say Attention de odi aseme pa cho so subscribe ya pa cho subscribe fama ya na face so obe like ni we pia share na do comment aba o wie ni sa notification button no na chese wo do kun say emia so na chese ya di video bia tumu a we hu ne e koso ewo oman mu na afi ama hodo so na enne no me do tu fa akopiem ewo South Africa na chese etiefo be kaya da no da de betu dwa say Pentecost sorry our South Africa omobo afode na afode omobo no chese akronfo yemfo a chese omode omonsanka omonanka omakopiem awa asori dem a chese afode omobo esika omunyan ni nyina no akronfo agisika nyina eno so aya arho sempa na eno achi no omosan efa asofo ba kwa na se oye Deacon ewo hono a chese omode ne kidnapping na eno so eye nsembebre na enne asempa abetodwa anasa asemde abetodwa ne se papa ya kidnapping anasa sofo anasa sofo ya kidnapping ni ene baba todwa se nkrofo ni anasa nipa bonfo ajai papa ya eno so akofie one ne yere ene ne ma ekwa akodi kasubo me pacho yenkwe ni nkotie ensam no sane esitie e wo South Africa na mi adom ne ho na moso onyankopon adom jamasai mi ya na kyerese ama ye wura ho anopai betam yenum se nyame ekoso bom ho ban maye na opani aba ne say adie ni nyina ne se Church of Pentecost ayekwese de twam na ye boy afodie awo Johannesburg. Okay. Na the best 3 months and a ball who the rules said ya fibia sa ne ye. Na ye boy afodie no na ye sika ye nya en de okay kabomu a ne je ye nya be ko be 300,000 rands. How the Ghana sikam to see and just a number 1.6 billion. Okay. Na afibia no said ye boy afodie afibia ye increase. Nti na afi we na afodie no na me expect e betimi anya Ghana scan be say 2 billion e akiri. Enti e bode wuro mu ane kwesi da na ye bo afodie no. Na ye ya afodie no said ye si obi wo ha amfe asori na account mu. E na dodo no ade wo mo de face amoni ba afon dem mo. Wo mo de ba ho. Na je se ya je enti ye kwa asori sa na ye che envelope ma obia na obia de na afodie no ashi sa na ha na ye no. Eti kese ye ba so je to dodo no nipa ne wa so na je ko be 150. Eti make like say mu ye 145 de no obia no botum. Eti e ba sa no a sofo ye asole ne chance ye 8 ni upon 10:30. Okay. Eti sofo e ba be se 9 and a sofo ye se wo preach ka kransa ne aba for dem. Eti sofo she preach na se be se 7 to 10 minutes. Akwa ye won ya se sofo nsa wo soro na won kasa biem. En asole mano na just amoni si mwachi aye sa se ye twa ye ni. Ye nim na hwafo. Okay. Ye nim na sofo. Enti sofo na huru asole no main gate no. Okay. Enti ye asole man ye nyina ye chi na hwe gate no. Enti ye wu sofo wo preach na se wo command se de be ye okanyame asem no. Sofo nsa course na se aka ho. Enti be se 1 minute na sofo nka hwe. Enti ye obi a wanwa se ade de ba asem. Enti se wo mo ye no mo bie gate no ade wo tekwana no wonti de ade obi asum wam. Jere na ma ye nyina ye twa ye ni a eko hwe. Enti ye twa ye ni no ade mu se ba ko ayi tuo. Eni ba ba ko 15 obi akura tuo. Obi akura tuo. Enti ye to obi ayi ni tuo. Enti mi se na je se be wani mu. Enti hwa na me di me phone e se me kote so. Enti wo mo ye ngo mo se obi ankofom. Enti obi adafom. Enti ne wo yo ba o mo pagya bag na no mo hwie egu ho. No mo yiyi mu niema ni nyina de hia wo mo no. Nipa no be se 4 ekura bag. Enti ye yi wo phone, ni ye yi wo sika, ni atutum. Mu ni ade ni nyina e se e ma pem for kura wo ya so lu se ye be 6. Na we se wo chia woni kura na e be butu. Na wo mo ni mu butu fom ne wo mo nyem wo mo furi nyina butu fom. Na se se asema ye kan no. Se woni ho bia be fa ne se bia agobi ni edi. Enya asem keto wa. Ena kofu wo ye nyina na ye da ba ko. Wona hwe the whole South Africa, wona hwe sika so. Okay.
ono ba so wo Johannesburg ya etimi na wo mo ye no na wo mo ye se nko mo twe sofo de na ko show mo ka anim ene ba ko ye se no not this one this one and pointing oh she has a you know sorry member ba ko na pointing say nya sofo a there be one more she nose mask nipa mi ensa she nose mask the people wo mo na ya manifo ene so omo nya tip off say treasure na ba yes enti omo ana kire say da bi enya we ya wonie yes eti pabwa kwa won shebi pabwa ko mama na shebi na said ye awo paesia but Johannesburg ya tese no a tese nipa da sani pa yete ne esisi fom a yete ne kom eno kwa kwa ya asem kase free question na be si ne ye hu ne where about ye hu ne where about tese e ya asem a enya asem ketu akra edidi abrokra na mi say tese before yi somebody before no share me kwate so en ya kama to fom etimu hono a na obi frɛ me obi frɛ me na wo hwete phone yi da me kwate so na vibrate me kwate me nimu kwate say boy adwuma kra ya me ne obani but I was am near kasiri yeah phone no nya me da me kasiri asema ani brasa near kasiri yo phone show be ma ho na vibrate me obi afrɛ me hey never me be ma so na vibrate me be ma yi sa esi be si na minim say ya adwuma kra nya me ne asemo nya me ne asemo ato ye no enya asem ketwa be si nei in fact they can monte na asem ya say bia say wako bie ba bi o mo charge ransom bi na asa bibi se anopai ena matis yese Ghana embassy ambassador no aba Johannesburg ya say ye embassy na Pretoria yeah yese ambassador no aba Johannesburg ya anopai enti ango pem bia awia mu no kopem na nwumre no ena bia mo frɛ me metu mama update okay na je say asema wo no na mene pani ana mene di nkomo ansa na me frɛ yi me nua agya wono so South Africa na it is a hot saying abi be say kuntu ya na chia na oko na because anija ni ho se de Ghana ye wasomwe ahokire wa hai also ahokire ni ho but anija ni ho sa na tutura sam ya wo wesikan xenophobia mun komu krom ni ade atete ne no so no do South Africa ha no metima ka jo se nipa e wa ha no mu be 70% enyo mo pe no de ba ha enipa ne bebre wa bia ode obi tu kwan mo ni ade me de obebo ball ni ade saa no obeja na sia ehwe wankasa wahu ene ne ekoso wati bi awo wasom se papa no waye den waba anasa sofo no waba ati me pacho obe like na wapia share na odo comment aba e ma remfi se obe subscribe na chese notification button no wamia so na video bia ebetomu a wonso wahu aha ana medem besi midin ade amansa chia me akwasi mensa